likaJesu. Ngifuna ke quickly ukuba singene ezwini lenkosi encwadini kaSamuel wokuqala uchapter number 9 sofunda nje amavesi amabili angenhla sizowakhuluma egameni likaJesu la khona izwi lenkosi lithi verse number 26 to verse number 27 amavesi nje amabili esizowafunda lithi izwi lenkosi bavuka ekuseni kwathi kusantwela uSamuel wabiza uSawuli esophahleni lwendlu wathi vuka ukuba ngikumukise wayesevuka uSawuli baphuma bobabili baya phandle yena noSamuel besehlela ngasekugcineni komuzi uSamuel wathi kuSawuli yisho kuyo inceku yakho ukuba idlule phambi kwethu yadlula ke inceku yadlula ke kepha yima wena manje ukuba ngikuzwise izwi likaNkulunkulu. Asiphinde Samuel wokuqala chapter number 9 verse number 26. Bavuka ekuseni kwathi kusantwela uSamuel wabiza uSawuli esophahleni lwendlu wathi kuye vuka ukuba ngikumukise wayesevuka uSamuel baphuma bobabili baya phandle yena noSamuel besehlela ngasekugcineni komuzi uSamuel wathi kuSawuli yisho kuyo inceku ukuba idlule phambi kwethu yadlula ke kepha yima wena manje ukuba ngikuzwise izwi likaNkulunkulu kepha yima wena ukuba ngikuzwise izwi likaNkulunkulu. Bazalwane bami namhlanje uNkulunkulu ubeke lento kimi yokuba sikhulume ndawonye kanye nani ethi uNkulunkulu kuyinature yakhe ukuthi njalo uma efuna umuntu ulahla into ethandwa umuntu ukuze athole umuntu. uNkulunkulu kuyitendency yakhe uNkulunkulu kuyinature yakhe yokuthi njalo uma efuna umuntu uqale alahle into ethandwa umuntu ukuze athole umuntu. Yimbonile uNkulunkulu kaningi eyenza lento mawuzoyifunda ezwini lakhe. Simbonile uNkulunkulu uma efuna uUziya inkosi encwadini kaIsaiah chapter number 6 evele ethatha inkosi uUziya kufa inkosi uUziya kanti inkosi ifuna uIsaiah ngoba uNkulunkulu kuyinature yakhe ukuthi njalo mayefuna umuntu ulahla into ethandwa ngumuntu ukuze athole umuntu. Ma uNkulunkulu efuna ukuthola aboPetru umfika uPetru uyadoba uneskill sokudoba umfika uPetru unekolishi umfika uPetru unebusiness une-fish market kodwa that day ngoba uJesu wayefuna uPetru kwavele kwalahleka inhlanzi esizibeni kwangathi kulahleka inhlanzi kanti kufunwa uPetru. Yikho uJesu mayifika ekseni ufika ubafaka emkhunjini uyabafundisa mayiseqedile uthi abafaka inetha la kade bedoba khona uthi uPetru inkosi sizama ubusuku bonke kuyo le ndawo asibambanga lutho. Ngamanye amagama ukulahleka kweinhlanzi ebusuku ingoba uNkulunkulu ubefuna uPetru ngoba kuyinature yakhe uNkulunkulu ukuthi uma efuna umuntu ulahla into ethandwa umuntu ukuze athole umuntu. Yikho uNkulunkulu masimfunda encwadini kaJohn lithi iBhayibheli kwavele kwagula uLazarus amthandayo wathi uma egula uLazarus amthandayo
wamyekela waze wafa. Kodwa ngizwa ebeka istatement esithi ukufa kaLazaro mina ngizothola udumo ngakho, ngoba uNkulunkulu kwi-nature yakhe ukuthi uma efuna umuntu uvele alahle into ethandwa umuntu ukuze afune umuntu. Angazi noma ngikhuluma into ezwakalayo yini mhlobo wami lapha ekhala ngibukela khona, kodwa ngibone ngathi uNkulunkulu ulahlekelwe, walahlekelwa umuntu endaweni yakhe. uNkulunkulu make lahlekelwe umuntu uvesane athatha into ethandwa umuntu, athatha into onhliziyo yomuntu kuyo ukuze akwazi ukuthola umuntu. La sifunde khona, sifunda ngasemaphethelweni, kodwa iBhayibheli lisifezela ukuthi bekunendoda, verse number 1, ogama layo lendoda igama layo lithi iBhayibheli kwakuyindoda uAbiyeli kaSirori. Lithi iBhayibheli uKhishi kwaBenjamini walahlekelwa zimbongolo zakhe, walahlekelwa zimbongolo zakhe. Ngamanye amagama uKhishi indoda lena ebinemfuyo, indoda ebinakho, indoda ebiyaziwa, indoda ngoba kudala uma unembongolo bewubonakala ukuthi ungotebileyo. Ngamanye amazwi kwavele kwalahleka ingcebo kaKhishi, kanti uNkulunkulu kukhona umuntu amfunayo endlini kaKhishi. Lethi iBhayibheli uKhishi ube nendodana yakhe eyayinhle kakhulu. Akekho kwa-Israyeli owayemuhle njengoSawuli indodana kaKhishi. Makulahleka imbongolo uKhishi wakhipha indodana yakhe ayithandayo yokuba ihambe yofuna imbongolo. Indodana yakhe yathatha inceku bahamba bayofuna izimbongolo, ngoba njalo uNkulunkulu efuna umuntu ulahla into ethandwa umuntu ukuze athole umuntu. Ngamanye amagama uNkulunkulu wayibeka lento yokuthi South Africa ma uNkulunkulu elahlekelwe umuntu ulahla izinto ezithandwa umuntu. Can I have an amen? Can I have somebody shout an amen? Laningilalele khona. Ngamanye amagama ma uNkulunkulu ezothola umuntu ulahla izinto ezithandwa umuntu. Lithi iBhayibheli uSawuli wathatha imbongolo, uSawuli wathatha inceku bayofuna izimbongolo zikayise. Lithi iBhayibheli uma bayofuna izimbongolo badlula kwaShalisha abayitholanga, badlula amadolobha, badlula kwaBenjamini, badlula amadolobha aze abamahlanu abazange bayithola imbongolo. Wafika la khona uSawuli ethe encekwini yakhe sesambe kakhulu sifunana neimbongolo singayitholi. Uthi ke manje asibuyele emumva ngoba funa mhlasimbe ubaba usekhathazeke ngathi akasakhathazekanga ngeimbongolo. Lethi iBhayibheli inceku eyihamba noSoli yakhuluma lamazwi athi noma singakabuyele emumva kodwa ke sifuna umuntu kaNkulunkulu. Makhathasha ake sifuna umuntu kaNkulunkulu, mhlasimbe yena uzositshela ukuthi imbongolo zingaphi na. Uthi ke uSawuli asikwazi ukumthola ngoba sesi-exhauste konke besinakho sesiqedile, sifuna imbongolo ngoba kudala umuntu kaNkulunkulu bengabonwa if you are empty handed. Lithi iBhayibheli ithi inceku hayi kukhona ebengigcinile, ngigcinela ukuthi masificwa yikhathi ezifana nalezi sikwazi ukumfuna umuntu kaNkulunkulu. Ngizomemezela into ethi South Africa kunokuthi sikhwebhane kulesikhathi engathi besingamfuna uNkulunkulu esenokutholwa, nimbize eseseduze. Ngamanye amagama isizini lesikhathi lesi sokumfuna yena uNkulunkulu emfihlakalweni yakhe. Lithi iBhayibheli bamfuna bahlangana nentombazane yabatshela yathi ukhona umuntu kaNkulunkulu umprofeti uSamuel kodwa usendlini ephakemeyo. Ngathi bengakhuluma lento nawe ekhaya yokuthi nabantwana bakho, yokuthi wena kanye nabantwana bakho, yokuthi wena kanye nomndeni wakho
yakho yokuthi kweleka nabaseduze kwakho ake senyukele endaweni ephakemeyo siyomfuna yena emfihlakalweni yakhe kulo 21 days of lockdown. Iphi imindeni, liphi ibandla, bapha abazalwane, baphi ikhonzi zikaNkulunkulu ebezingamemezela indaba yokuthi ake senyukele endaweni ephakemeyo ngesiyomfuna uNkulunkulu ngesizwe impendulo yakhe esimene esibhekene naso. Lithi iBhayibheli bamfica uSamuel wababeka endaweni wabanikeza ukudla, wathi leso sabelo engathi asibeke bengakafiki wathi abanikezwe sona mabeqeda bayolala. Lithi ekuseni intathakusa la sifunde khona bese lithi iBhayibheli wabavusa uSamuel wababiza mase befikile uverse number 24 no verse number 25 esimfundile, uverse number 26 no verse number 27. Lithi uma ebabiza wayesethu kubo mabefika ogangeni wathi uSamuel kuSawuli, tshela inceku ohamba nayo ukuba yadlule bese uyasala wena ngoba mina nginezwi elivela kuNkulunkulu ngawe. Nansi into engize ngayo namhlanje yokuthi kunezinto okufanele uzedlulise empilweni ukuze uzwe izwi lakhe. Kunezinto okufanele zedlule empilweni yakho angazi ukuthi ube stuck kuphi. Abanye babona le lockdown ka 21 days kanti impilo yabo kade yaba ku lockdown for years and years. Into yabo ingenzeki, baphumela eminyango babona ngabantu ngamehlo kodwa impilo ikwi lockdown. Emshadweni yabo impilo ikwi lockdown, kwi social life yabo impilo ikwi lockdown, kwi financially yabo impilo ikwi lockdown. Ngamanye amagama abanye baze bafuna ukuzibulala ngoba impilo kade yabafaka kwi lockdown. Angiyazi lockdown ngaphandle kwale esikuyona wena ongene kuyo mathala bashaka. Wonke umuntu before kumenyezela ilockdown yezwe lonke, wonke umuntu ke waba ne-lockdown yakhe la khona uzizwa uvalelekile. Abanye bavaleleke eguleni, abanye bavaleleke kweshweleni, abanye bavaleleke engabini namali, abanye bavaleleke enhluphekweni, abanye bavaleleke ekshiyweni zihlobo zabo, abanye bavaleleke ey'ndaweni ey'nhlobonhlobo. Abantu bangakubona uhleka kanti umshado wakho kwi-lockdown, abantu bangakubona ugqoka isudu kanti impilo yakhe kwi-lockdown, abantu bangakubona baze bayihalela impilo yakho kanti abazi ukuthi impilo yakho ikwi-lockdown. But uthi uNkulunkulu tshela inceku yedlule, tshela inceku ke yedlule, tshela le nceku ohamba nayo ke yedlule. Ngamanye amagama ukuze uNkulunkulu asinikeze izwi lakhe kunezinto okufanele sizedlulise. Fanele wedlulise inzondo, wedlulise amanga, wedlulise ungabathanda abantu, wedlulise izinto ezikubambezelayo yokuba uNkulunkulu angazwakali noma izwi lakhe angalikhulumi phezu kwempilo yakhe. Njalo uma uNkulunkulu efuna umuntu ulahla into ethandwa umuntu ukuze athole umuntu. Angazi ukuthi yini elahleke empilweni yakho, angazi ukuthi yini empilweni yakhe ekulahlekele, kodwa le nto ekulahlekele usimakade ubefuna wena, usimakade ubefuna impilo yakho. Lithi iBhayibheli yathi mayidlula inceku wathi umprofeti, wena ufuna izimbongolo kodwa uNkulunkulu ufuna wena. Kunezinto esibhizi siyayifuna kodwa uNkulunkulu befuna thina. Kunezinto esibhizi siyayilangazelela kodwa uNkulunkulu befuna thina. Ngamanye amagama sesiya ngasemthandazweni ngifuna ukusho lento kwena mntana sekhaya ethi uNkulunkulu mayefuna umuntu ulahla into ethandwa umuntu ukuze akwazi ukumthola umuntu. Kuze uNkulunkulu athole uSawuli as a king over Israelites, kwabiza ukuthi alahle izinto ezithandwa nguyise eziyifa lakubo, kwalahleka izimbongolo. Kanti uNkulunkulu ufuna yena. Maye uNkulunkulu eyofuna izimbongolo wahamba nenceku. Kana ungizwe kahle lapha ngazi noma uzongizwa yini. uNkulunkulu wayibeka lento kimi bathandekayo yokuthi empilweni kunohlobo lwabantu abathathu ofanele kubagade.
khona uhlobo labantu oluseduze kwakho kodwa lungibela ithuna lakho lokungcwaba amaphupho akho, lokungcwaba ikusasa lakho, lokungcwaba izinto zakho. Yilabo abantu abaqhamuka behleka, yilabo abantu abaqhamuka bekhaka, beveza ubuso obuchithimayo phambi kwakho kanti ngemumva abayisho lento oyibonayo. Samuel wahamba nenceku, into engihluphayo eyokuthi mayihamba nenceku wahamba naye baze ba-exhausta yonke into ababephume naye ekhaya. Into yami izothi kuwena mhlobo wami, khona uhlobo lwabantu esibabiza ngokuthi bangabantu bohambo lwakho. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Khona uhlobo lwabantu olungabantu bohambo lwakho kodwa ungesilona uhlobo lwabantu bedestiny yakho. Cela ukuyiphinda leyo mhlawumbe uzongizwa. Khona uhlobo labantu ababantu bohambo, khona uhlobo labantu ababaseduze kwakho kanti bangabantu bohambo. Akusibona abantu bedestiny yakho, akusibona abantu besiphetho sakho, akusibona abantu bamaphupho akho, akusibona abantu bemibono yakho, akusibona abantu bekusasa lakho, but bona bangabantu nje bohambo lwakho, bangabantu bohambo lwakho. Inhliziyo yami ithela namhlanje ngathi ungakucinge phakathi kwabantu abakusurroundile yokuthi laba abantu abakusurroundile obana abantu bohambo lwakho, obana abantu bedestiny yakho. Kahle kahle empilweni abantu abadingayo, abadinga more than anything else, abantu bedestiny, abantu bephupho lakho, abantu besiphetho sakho. Babonile abantu bohambo, abantu bohambo njalo bahlala beseduze, abantu bohambo njalo bahlale belusizo kuwe, abantu bohambo njalo bahlala benezinto abakwenzela zona wena ungabenzelanga lutho kodwa abakwenzele zona. Abantu bohambo banayo iprovision yakho kodwa abanayo idestiny yakho. Abantu bohambo bahlale be around you, abantu bohambo bahlale be readily available, abantu bohambo bahlale beseduzane kwakho, ukhwehlela kanye basukume, kodwa inkinga ngabo abanayo idestiny yakho. uSawuli wahamba nenceku kanti inceku ahamba nayo inceku nje yohambo, akuyona inceku yedestiny. Namanye amazwi kulezi insuku uNkulunkulu befuna uhlobo labantu oluzovuka lufune uhlobo labantu abazoba ngabantu bohambo lwabo kodwa ngaphezulu kwabantu bohambo beshuba ngabantu bedestiny. Lithi iBhayibheli bayifuna imbongolo bangayithola, bayifuna imbongolo bangayithola. Ziningi izinto kathi uyifuna mntana sekhaya awukaze wayithola kodwa unabantu abaseduze kwakho. Sewukhale kakhulu nabantu abaseduze kwakho kodwa izinto obuyifuna empilweni yakho awukaze wayifumana. We are counting years, sewuqede 5 years, sewuqede 10 years, sewuqede 20 years uhamba nabo kodwa awukaze uachieve izinto obufuna ukuzi-achieve. Abanye bangene kezothando kanti abangeni nabantu besiphetho nedestiny yabo, kanti bangena nabantu bohambo. Abantu bohambo ba-enjoy uku-exhausta yonke into nayo. Kodwa ngiyayithanda le nceku, into engiyithanda ngale nceku yohambo, kwafika la khona ivuma izazi ukuthi mina ngumuntu wohambo, angisiyena umuntu wesiphetho salo muntu engihamba naye. Lethi iBhayibheli lami yayisithi kuye singakabuyele emumva asifuna umuntu kaNkulunkulu. Ngamanye amagama ithini inceku? Ithi singakabuyele emumva asifunele umuntu wedestiny yakho. Sila sifuna imbongolo kodwa sikakayitholi idestiny yakho. Sila sifunana nento ezilahlekile kodwa sikakayibambi idestiny yakho. Angazi noma kulesi sikhathi uNkulunkulu sifake kwi-lockdown so that wonke umuntu ezobamba idestiny yakhe, ngoba abantu bohambo sesiyabazi sibajwayele, sazi indlela abakhuluma ngayo, sazi indlela abenza ngayo izinto, sazi indlela abashumayela ngayo, sazi indlela abathandaza ngayo, sazi izinto ukuthi bazenza kanjani, kodwa sikakayitholi
idestiny abantu bedestiny hlusha abantu bedestiny abantu bedestiny muku abathola abavamsile ukuba seduzane nawe abavamsile ukuba khona ngesikhathi senhlupheko abavamsile ukuhlala njalo beavailable eduze kwakho kodwa mabeke bafike eduze kwakho bakhuluma ne just one word one message ezokulasta 3 years 5 years uhambe ngayo ngathi ngiyambona uJesu efike emhlabeni ezoba indoda ye destiny yethu he spoke the word and amazwi awakhuluma siphila ngawo namhlanje siphumelela ngawo namhlanje sinqoba ngawo namhlanje silwa ngawo namhlanje sinethemba ngawo namhlanje sinokunqoba ngawo namhlanje udinga abantu empilweni abazoba ngabantu bedestiny yakho abaphethe message ye destiny yakho abantu be message ye destiny yakho ababi available all the time angeke uhlala ubabona inkinga enkulu ekhona sigcina sizonda sagcina sibukela phansi sagcina sikhahlela sagcina sibabeka kude abantu bedestiny yethu ngenxa yokukhohliseka ngabantu bohambo lithi iBhayibheli bakufika umuntu wedestiny uthi kuSamueli tshela lo hamba naye yokuthi akakadlule phambi kwethu kancane tshela lo hamba naye yokuthi akakagudluke ngoba nginezwi nawe uNkulunkulu unezwi nawe khona izinto okufanele zedlule empilweni yakho khona izinto okufanele zedlule empilweni yakho ukuze uNkulunkulu akunikeze izwi lakhe lithi iBhayibheli mayedlula inceku wayesethi uSamuel wena ufuna imbongolo kodwa uNkulunkulu ufuna wena wathi wena uyithemba lika Israyeli wena uyithemba lika Israyeli ngamanye amazwi uthi mawusuka la wena uyinkosi phezukwa Israyeli neimbongolo inkosi sayithola ilale emahlathini inkosi sayithola yehla yenyuka iexhausta yonke into enayo ngoba ifuna imbongolo kanti ayizazi ukuthi yona iyinkosi but ngamhlazana ihlangana nomuntu wedestiny ophethe imessage ye destiny ophethe imessage yesiphetho sakhe ophethe imessage yekusasa lakhe uSamuel was not all the time available empilweni kaSaul kodwa waba nemessage uSaul engakafiki uNkulunkulu wamnikeza imessage yakhe engakafiki uthi mawusuka kimi uzohlangana nabantu baphethe imbuzi baphethe imbuzi baphethe iwine baphethe isinkwa uthi mawukunikeza isinkwa bese uyasithatha uthi mawudlula kubona uzodlula ethuneni kaRaheli uthi mawuqeda ukudlula kulo uzofika entabeni abaprofeti behla uthi bazobe beprofeta uthi wona ukazi uprofete kodwa mawungena phakathi kwabo nawe uzokwehlelwa into kaNkulunkulu ngamanye amagama ukuze nawe ukala ukwazi ukuyibona ngena phakathi kwabantu asebeyinto ngesiyona ngena phakathi kwabantu asebephumelele ngena phakathi kwabantu abathandazayo ngena phakathi kwabantu abahamba noNkulunkulu ngena phakathi kwabantu abanamandla okunqoba ngena phakathi kwabantu asebehambile lendlela noSibakade uthi nawe make wangena nawe uzoprofeta njengabaprofeti bonke lamanye amagama empilweni udinga uhlobo labantu olidingayo kakhulu abantu abaphethe imessage ye destiny yakho abantu abaphethe imessage yesiphetho sempilo yakho kusho ukuthi kulezinsuku noma singaba kule lockdown kodwa abantu ofanele kubalalele kakhulu empilweni yakho abantu abaphethe isiphetho abantu abakhuluma ngesiphetho sempilo yakho yokuthi uJesu semnyango uyabuya selizokhala icilongo bathi silungiseleleni ngakho sisilungiseleleni ngoba umkhwenyana usengabuya noma yinini alande umakoti wakhe emhlabeni abantu abadingayo uyabadinga kakhulu laba abantu esithi bangabantu abaphethe umyalezo wedestiny yakho funa abantu abaphethe umyalezo wesiphetho sakho funa abantu abaphethe umyalezo wedestiny yakho bahle kakhulu nabantu bohambo kodwa abantu abadingayo yibo laba abaphethe umyalezo laba bantu bababili bayadingana into engifuna ukisho ungalahlekelwa abantu bedestiny imvamisa abantu bedestiny abathandeki imvamisa abantu bedestiny abathandeki ngoba basuke beza neqiniso
imvamisa abantu bedestiny abathandeki ngoba bahlala endaweni eyodwa. Imvamisa abantu bedestiny abathandeki ngoba abakhuluma into ozoyithanda kodwa baphethe umnyalezo wala ufuna ukuya khona. Kodwa abantu bohambo beza nakho konke ongakwenza uhlala uhleka kodwa ungafiki kwi-destiny yakho. Bangaka abantu abakusurroundile. Womgadi umuntu oyi-all know person owazi yonke into, kodwa umuntu ohambo lwakho weqiniso yilo ozothi bakufika kudingakala ikhathi la khona udinga umuntu we-destiny athi lokho akusekhona okwami, sengicela ukuhand over kumuntu onga-understanda i-destiny yakho. Ngamanye amagama ngimbonile uJesu emndenini wakwaLazarus umuntu we-destiny engesiyona umuntu ohambo. ULazarefa uJesu wayengekho ngoba wayengesiyena nje umuntu ohambo kodwa waye umuntu wesiphetho. Ngamanye amagama bayefika kuye ufika uthi Lazarus uvuka, uzokhuluma imessage ngabo Maria ethi uzomvusa, bethi siyazi ukuthi uyomvusa ngomhla kuphela. Kodwa uJesu njengomuntu wesiphetho owazi isiphetho, owazi ekuqaleni, owazi ekugcineni, uthi nguye izolo, uthi nguye namhlanje, nguye naphakade. Funa uzothi wena namhlanje usadlula kule lockdown yensuku ezu-21, usuku luka4 lolu sivaleleke ezindlini, kodwa uNkulunkulu ukunikeza ithuba lokuthi kule lockdown la ukhona ke uqale wenze assessment, ke uqale ucinga abantu abaseduze kwakho yokuthi ihlobo lolu labantu abakusurroundile, uhlobo lolu lwabantu abakuzungezile, ngaba abantu bohambo, ngaba abantu bedestiny. Ngamanye amagama nabantu bohambo uyabadinga, kodwa obadinga kakhulu abantu bohambo yilabo ukuthi bakufika esikhathini la khona fanele wazi ngezinto zedestiny bese bekhanda over kwabanye. Inceku eyihamba noSaul yayi umuntu ohambo, yayingesiyena wedestiny, but uSamuel umprofeti waye umuntu wedestiny engesiyena ohambo. Kwahlangana lezi zinto ezimbili zakhipha inkosi phakathi kukaSaul, zakhipha inkosi phezu kwa-Israyeli. Ngamanye amagama ukuze uyithola ukuthi ubani, qaphela ungazonda abantu bedestiny yakho ngenxa yabantu bohambo lwakho. Ungalahla abantu bedestiny yakho ngenxa yabantu bohambo lwakho. Ungaqhalelani nabantu bedestiny yakho ngenxa yabantu bohambo lwakho. Laba bantu bobabili uyabadinga ngoba abohambo bakasharishela ukuthi ufike kubantu bakho bedestiny yakho. Mtshele inceku ukuthi ayidlule kancane, mayidlula kancane nginezwi nawe. This is the word that the Lord alibeke enhlizweni yami yokuba sikhulume nawe namhlanje ulapho ekhaya. Asithandaze kanye nawe egameni likaJesu. Wherever la ukhona, ungama ngenyama ngabe usekhaya lakho, nibambane ngezandla ekhaya, sithandaze egameni likaJesu waseNazaretha. Kulezi insuku zale lockdown we pray